Bismillahirrahmanirrahim. Dostlar, bugünkü çıkarılış Jergetal'dan Kaldır Akanın uyundayız. Buyursa mına uşul gülüktün baсын, жашын бардық маалыматын айтабыз. Байқап тұрабыз достар. Лайкты басып қойыңыз. Қалдар ака жанымда. Қалдар ака қандайсыз? Жақсы. Тынчсыз бе? Жақсы, Аллаға шүкір. Бұл гүліктің маалыматын берелі. Бұл қандай, қаяқтан келген, қайсыл жақтың жылқысы? Бұл өзі үстікілі жерден. Үші жерден Местныйдан. Местный, Қуан Ажы деген акабыз бар. Ошоның иелерінен атын баласы. Шүршедік өзі местный. Атасы өте күшті ат эле дейт қой? Атасы чоң ат болчу. Атасы чоң ат, жақсы ат эле. Азыр жашы қандай болып қалды? Жашы 4 жаш болды азыр. 4 жаш. Бұл емі үйреніп аттыр да анда? Ооба, емі үйреніп аттыр. Улақ көрді? Улаққа кішіне алып барып аралаштырып атат ушайды. Жақшыларындай? Ажака сатам дегенден барып алдық эле. Анан баянчып такшалып чалып элек. Бирок мындай салга менилип бир ораза үйрөнүп бүткөн. Эми быйыл кичине багылыптыр да. Жылоолору жакшы экен, а? Зор. Колу буту, ден соолугу тазабы? Бут бардыгына жооп. Жакшы. Бою канча чыгат ака? Бою 1.55 плюс. Минусы жок. 1.55 плюс. Колго жоош демек. Колго жоош. Такагача? Бизде такага жөн эле асыл такалай башат. Кармаган адам жок азыр. Жакшы. Ошондо өзүбүздүн эле кыргыз жылкыларынан. Атасы ушул эми болсо эле эле. Баягында чоң ат эле гүлүк. Атасында бар болушу мүмкүн дең, а? Ошондо болсо эле. Бишкектен келген атасы чоң ат эле. Жакшы. Апасы таза кара байыр. 4 жаш, жаңа сый достор. Буту колу таза, а? Буту колуна жооп. Келип көрүшөт. Жакшы. Бу басым канча дейсиз ака? Бунун баасы 250. 250 миң. Дагы жол жобосуна түшүп бересиз, а? Ооба, азыр түшүп беребиз. Мына достор, кандай баа коюлду? Акам, бир кой бериңчи, жаман шамалдай эле сызат экен бирок. Жана. Токтоткондо эм жакшы экен. Азыр буролорун дагы көрсөтүп коебуз. Мына негизи малга минилип такшалган экен. Сайыз ака. Оңго солго дагы буруп көрсөтүп коюңчу. Болду. Беререк бастырың эми, жакындан да көрсөтөйүн. 95 деген табросу бар экен. Бою жакшы өтө. Гүлүк экен. Кабагы достор. Мойну. Көкүрөктөрү. Тегленген издери да бар экен, жок эмес. Зыртылдайт экен бирок. Заряд өтө көп. Заряд ашыкча экен. Секин бастырыңчы. Курч экен, чындыгында. Мына достор, ушундай жылкы болду. Буюрса мына экранда номерге чаласыздар, ар кандай сурооңуздарды бере бересиздер. Кодолашып ала бересиздер. Айтыңчы номерди. Номери 556 84 95 85. Мынакей. Номер дагы айтылды. Кимге жакса ой пикирибизди жазып калтырабыз.